Slijede smiješni ispadi Balkana da vam potpune dio dana. Kako se obračunava? Znači, jednostavno se obračunava tako da se to podijeli se sa 250 se po 250 se po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skup do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500. Znači 300 će ući u kategoriju iznad 500 kWh, a 500, znači do 500 svakako ovo 2 puta 250 daju 200-500. I tako svaki odnos, znači potrošnje između manje i veće, ako je odnos 40-60, 30-20, 30-70, svaki odnos se preračunava po toj formuli. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaži završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Ja ovdje stojim kada put iskoči. Ja sam kamenja pucala i on je ošao dole. A ja uzela ovako kamen, rekao šta je, ne trzao. Ja uzmem drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ako potrat, kad sad turnuo taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni, onda je zinio. Da šta je bio nego vuk. Čunjka mu vlika, uši, oči iskolačio. Sam rekla da ću nabaviti pušku. Ja ću nabaviti pušku, ja ću ga ubiti. 500 kuna ovca, a vuka ako ubiješ da je 47 komada koji sam naplatio samo 4 štete po 500 kuna, to ti je 500, ništa. Simbolično nešto. Ja sam ovdje neki dan otišao kod štale doli gdje su mi kokoše. Kad ja pogleda, vidim miris da bi mogao biti zmije. Kako miriše? Kao stonoga, slično kao stonoga ili getribno ulje, na poput getribnog ulja. Li su koju žele? Koju ste vakcinu rešili da primite? Ja sam Raiffeisen zbog... Koju vakcinu? Raiffeisen, ovu. Nova baka dobro zna za što je glasovala protiv toga da gejevi i lezbijke mogu u brak. Sada, na primjer, ti da rodiš i priosvojiti ga oni peder, drugi. Je to u redu? Zakon o životnom partnerstvu u Lokvičićima ne bi prošao, oni gejevima ne bi dali nikakva prava. Gubi se ča odmah. Šta je samo mu drugo rekla, ča, viš da nisi ni normalan. Ali dok je ovca došla kuća, ona je već bila gotova.